mbia mono ingakieria amataso vile bale guchikokora rende bakabanga mba uchana nua na hinde abantu bamintote de matenga amatoke ali goja koba mabepi onye totabuga tumusacho igolene ntoko mwake roro kobia sogo tenene bintu bigasoka bire buya igobona waziri togo tenga mbia mono kana gutugitera ekingero abana bali baito toiboleta bakuba bondo tara waina ngabana taro sana sakara bakanyorna ama sakara ngayenge mara na bantu bali bali ko tama bota masakara bali kutera ba timwe kwete ino ito ari ko na batu atera taigo na ina na batu anyora information from the ground watoto wetu abana baito mama itikoimbera matemi kera itu tori baibi kwa hivyo omondera hata abana baito watanyora tunali sakara karanje aya maana iboye sio sisi mtuyaye ama tatu asoka mwako odia muna community education waitara on komanana ki ama temna ile kera sisi wachiete tukachikolia report ya roten tukiga tokora ona rumasi debe sokora angereke jambo la pili abana baito ambao wako kwa shule tuko na watoto ambao na bangaini hawahitaji kuibiwa mtihani si ndio na nataka kusema kwamba kazi ya kuchunga mtihani sio kazi ya CS hiyo ni kazi ya KNEC ya kuhakikisha ya kwamba watoto wetu wanapofanya mtihani au ndio wanachunga. Hii mambo ya kusema watoto wetu wanaiba mtihani tukatae. Kwa sababu watoto wametoka katika Nyamira hii ni watoto abangaini. Taigo. Ama kusito iwe yao haina abangaini. Taigo. Na nikimalizia. Sika epo injiria bana. Maite egesa kujito na yake sana. Na ende nyasa na to kiego kyo karaka to kagam nanje kuwa na yona na ikirenga na igete igenjire no karaka ni no sayansi no na kutanga tanda bantu ko ikige to keyo kera igende kuri uwa kwa na bisa karato kulikuwa na igo awanta iba usba kakange to twa ora masaka ekera to akolide kasomo busiare bata akona kutubuse ni kutakera kurmaera na kimonta somete nini ekera ko ikira saba ke nduna aba ko kirera ko bateina abana bayitumba itebia waziri kwa kwa tebia kwa na bayitumba itebia kwa ma ko beka ko kando waterana ilibwa bwatiriga kwa takulisa to ko kwane kere yuko ali beke kere yete yo ekiaga bana bayitumba ko ibera mate ko ibera bana mate bana bayitumba ko ibera mate ama rosa bete na county commissioner kwa sababu nakuita kidogo ufanye introduction kwa viongozi wako na walimu waziri 1 minute before that nikueleze katika hii mtihani ambayo ilipita juzi kulikuwa na shida na watu yako kidogo hapa na ni vizuri tuambie wananchi wanajua ni kweli watoto wetu walikuwa nafuliwa nguo wanaangaliwa kama kuna makaratasi si kama kuna nini walimu wetu walikuwa nakuwa from match hiyo kitu wakati huu haitatendeka hatutaruhusu kwa sababu ilisumbua watoto wetu mtoto anakuwa na tension anakuwa na pressure akiingia darasani anakuwa na shida. Kulikuwa na hiyo shida kidogo. Na si wa ofisa wote, ilikuwa officers wachache. Some few schools, especially kwa hii kaunti yetu ya Nyamira na kidogo tu Kisii. Ama ene naja ngachikatel nje chigo chaga gusi echinde chire ase security department. Bago pima ngarijia matemwa gokorwa igo bakorijia masakara ayanga ayobolimu atari matebu. Na bagende kwangaisha ki principal chaito na onyo tori goto igorera kibese ngosiritora matemwa ito obuna bwo maene obuna bwo ebintu byareke gokoruga na ende ontagete wakera nyasaye mbuya mono nganto kwata basacha na bakungu barende tekikuru chaito na ko manyango mo principal nyambali nara ange namo tenembo mwakere ki covid tenena onye kora sorry principal yananya nyasaye kia ngaka mo sacho liki covid ina kurura tu esikeme lakini agatenena asesa uli abana baito emekore ya ariko mwenye ringa masakara naro anebintu byaba bakobe kibatageza kusumbua principal chaito na abana baito shetani alishindwa abange babo na kwana mheshimiwa Kindiki na ndeta ketoko wake na CS ngambu yamono mbazengu bonzo ko Nyamira ga tiga tokorere kene ngakisemi ngusiikire
togotera ugotera muna togotera gwechisemi onye bungaini tiboyo gagusi abana baito ne chinchobe abana baito ne chinchobe uchandwa gore abana baito wakora amatemu, and it's because of suspicion na yego toirenga kieri enkoro ekero ya bete na bagusi bako iba amatemu style okuiba amatemwa na muisa kuligere kera amatemu asokiro speak yoko nyora nechebe Rift Valley, nechebe Eastern, nechebe Central, asabana bale eyamboika 10 toko basomo gusioro. Kwa hivyo sisi ni watu ambao tunajitafutia. That's why you go to India today, ukienda huko Amerika, ukienda nchi za nje, yotoko na abantu baita sisi njobangi kama somo tuko atiende mero. Sisi tunajua utajiri wetu unatoka katika masomo. Kwa hivyo wataka kuungana na bali bali kile ukwana. Kuna education twice na kio egente kenene, and is the only resource that we have today. Na ukwana nga intugusi abantu mbara waso na masakara tatako bate mitwa bagusina bantaba ngai. Wagusi twanya ko ibera mate. I know what the one of whatever them. Go say to now yoka. Into now yoka, na kissing and joker, ki eto weta amanda one, why going down. Neda Waziri Machogu and Ronegas yao, nootore maega yao, Ntwe usuka. Make sure manavaito basomire chiskuru cheto tuachiaga chile nonye vide nyora taga ikatolika balimu wes mogirange nkiba. Sindio? Igo Waziri Machogu ndaeteko washua into nootore maega yao. Nende tokore gasi nae esenge naye ore motue naye toroti ko chimotuari ngenda sabebito taga ikatolika bana baito. Na ukwana nga intugusi abantu mbara waso na masakara tatako bate mitwa bagusi na bantaba ngai. Bagusi twanya ko ibera mate. I know what the one of ibera mate. Go say to na bangai yoka. Into na bangai yoka na kiese ngezo korana ki eto weta abando wande wai kwenda amwamu. Nenda Waziri Machogu and Ronegas yao, nootore maega yao, Ntwe usuka. Make sure manavaito basomire chiskuru cheto tuachiaga chile nonye vide nyora taga ikatolika balimu wes mogirange nkiba. Sindio? Igo Waziri Machogu ndaeteko washua into nootore maega yao. Nende tokore gasi nae esenge naye ore motue naye toroti ko chimotuari ngenda sabebito taga ikatolika bana baito.